ai hagabe nei bergasnam araja khatra kabamangi kumi nongsan constituency babaro diwei batyu constituency gilangop hagajing penshoi gilangop hagi issue chongji weipat ki party Parlo biye kenmau bagi ki palo ke election house le marajar khatra naga constituency ka bangi ngidan dei halor ke issue dei halor ka nongrem baga party ka job naga nongsan constituency ka yeng bag ka deiru ka expectation ka bangi tua kumunong kumki nongelam kumki paipa kumki nongre kumki nongbla chonga naga constituency hi brogway Parlo biye kenmau yagi issue jongga parti NPP ka parti ka bompat chudan ke election banyele hanostan constituency bagalalong ka shock ka bakraw kalong ka jingpen gendit ka bakraw baga parti NPP kan job nagadi ka constituency ka bangingidan Parlo biye nimchumpoi perkhat baga parti NPP kan job nagadi ka constituency ka bangingidan dai tanggat tawai kan longrem galong ba kular ka jongki ki yang hagani ka rensan kyong ai ka bor yangi ai ka ka ikhtiar balar binai yangi ka bor tang jis pa propose ni ngin penle ya ka kam ka badan kam me bangin wanra ya ka ta ka jingtai kam ka babila do mennar house le marajar khapsau kata ka dikin nongrem kata ka dikin issue ka bagi yang ban penbe house le marajar khapra house ka dikin jingkular ka jongki sansnem galaleno ndru Poblai galaleno ka election galadon hangne dai pat pai perlobiye kinman ban penbiye yagi sai sizin pat ka jingkular ka jongki galaleno ka jingkular ka jongki kala sabeino yagi kiba apkamang bangin yo ya kata kam ka bangin intrai ya kata kam ka bangin jutrai ka balonga kam ka bakrushan yagi yeng ka sem ka jongi ka balonga kam ka bakrushan yaga emlang ka salang yagi mau ya kata ko por bo menchwa kai yo ka khamnya kai yo ka isenna menta ka yo ka subangi pai ka hiador ontang hanong soin ontang hajalang ontang haram rai constituency ka hiador baro shimbegalaya namar bengido yaga kam ka jam ka bangile yaga kam ka jam ka bangi jutai Parlo biye ya bana pai biya bana makan chanai ya bana pet chanai lagi isu jongi party bafer kilong na em kajing mentoy ya ka em lang ka salang ka jongi kanong na em kajing mentoy ya ka constituency ka bangingidan Parlo biye saga wei per kajing kular jong candidate jonga party MPP ubade haga jugapor sitting MLA jonga nong san constituency daga ba wanra yaga wei kajing kan ka wei kajing penbe yau paipa jonga nong san constituency bong jet yang awong jet yang kumunong ya nong yalam mo jongpi jet yang kumu MLA jongpi ngan penyo kam wei shing kata ka di gawai pat ka nongrem ka bawuyang house na marajar khatra perlobiye ngam yeng hangne bangen tho yedo ngam yeng hangne banta matyong yedo ngaban kren yagi issue kombo ongine disketrishno kata ka di issue job election kata ka di issue ban penbe yo panong song jonggan nong san constituency Baca jingkeli hang ini kepor ke pemerintah. Perlu kata ke jingkular, jong unong mikmat ujong pi, uma pila penjob, haus lamarjar khatra, kala penuhun hem ya pi. Kala penuhun hem ya ke constituency. Perlu biye ngamben yugo MLA ujongi, ulale bhai ya ke nongsan constituency. Ula menra ke jing mentoy ya ke nongsan constituency. Tangba ke jingkeli, ulale dem ya ke bedai ya ke benta, jong ke nongsan constituency. Wala na niya kabaday. Parlo biye ni giting white politics hanong san constituency. Ni giting white politics jonggi leader jongga party NPP. Daga bagi kneno yaka bor jongga snong kathau hi paro gawai. Dai nam dai parlo biye. Ni giting ma ka em lang ka salang. Ni giting ma jonggi kon samla parlo biye. Dan mentadi perlu biye iba kemen silakren ya kan lag yo kam yo jam hagini ke constituency ke jongi kublai kubongi ba kemen kublai sibuon ya ke KSU ya ke Kansi Student Union
Kapang alawan ra ya ke jingshai ban peni ya ke dak shagan nongsan constituency bagadan ke kabare ha ke jing thungkam long se perlomiye ban long lumbi kwan long se perlomiye ban long MLA ban long nongyalam jonga constituency ban penyokam ban yarap tangi ki badai tangi ki badan jingade tangi ki bahayeng azam tangi ki badai ki ghon lida long sabiye long saki paranong chong slang habani khot yo habani penlong yo komono yalam juga parti komono yalam juga constituency uno yalam jong baro omono yalam juga parti ke jonge perluye kembang mene kadan hak constituency ke jonge kadan ke jimwaj politics kai kata ke jimwaj politics Kaya kita kejimuat politik, jongki leader, jongki nongyalam, jongki parti, kiba sensor, yang kita constituency, jongki hanya kita sansam. Pai jongki snongi jam, pai jongki snongi jongi, kidan kikon samla, kiteng, kilong kebek, kilong pa, kiteng, kinong yetrei kam snong, kiteng. Parlowie, kiteng yoba, ushakri sansam, ujongi. Perluye kaya kita mengaw bagi tiang kita dan kikuan samla dan kilong kebe kilong pa kibamot kanuan attend meeting yaki way pagi way meeting ngamong maditay ko Congress kibamot kan attend yaki way pagi way party kibarang ke junior fund election hanong sang constituency hanay kiting here kiting yo kin nongilam jaga party NPP kibadan hakabor hagani ke sansam kabaminta Henry kebat sultan nak perlombiye bagi orang yang ikinong elam kongres up in the day kapor ngin beli iya kakam kajongi nagaban ka jingha jongkan nongsan constituency perlombiye uni uno elam jongkan nongsan constituency kakani ke sansam uang balari pitap yang parti kongres pipen rengkador yang nongsan constituency bat unota kecing keli ke bami kat nongot MLA chonggal MPP gidan kum bakikam bagi de kita di National Party kat nongot gidan MLA hagari India bagi ke jongi ni ke Congress gidan yang spangotam MLA hagari bi ke jongi panshakli yagari India baik ke jongi Parlowie, nidan kapor, Badulakam, Banbat your leader of opposition, Haraja Sabha, leader of opposition, Haluk Sabha, Naik Henkai, Yakapor, Jonga Congress. Daytang Congress, Kaban Yakri, Yawulakam, Naga.